August ninga Times of Mizoram News Analysis at chuan Manipur buaina lamda thari in indo pui pathumna chuak mai thei din huna boruak in mungmek Iran Hezbollah le Israel indo thut thei anni thule anin puwa chanate kan ngai thlawanga tin Israeli intelligence Mossad chungchang kan soitel don nia October ni sari sang ni somni pathum atang khan Hamas ten Israeli mi sangkhat jani anthat toa mi jani somnga lai an la reng zuya Israel chuan chumi chan lep nan Gaza mi pui singli ai tam athat toa amaro chu heng mi singa don thina hian mi pathum thina chuan indo pui pathumna avo thathei jok don ni in alang tatlat mai October ni saria Israel beina an thuak burber Hamas commander Mohammed Deif chu July ni som pathuma Israeli airstrike wangin Gaza huna athia July ni somthum khan Lebanon khawpui Beirut Israeli airstrike wangin Hezbollah ruai tu Fuad Sukur athia Israel sarkarin asoidanin Golan Heights beina mi som panhi lai thi na kha rocket etekamo phurtu chu Fuad Sukur anitlat mai July ni somthum pakhata Hamas hautupa head of the political bureau anti mai Ismail Haniyeh chu terana Israel intelligence Mossad kutwar niom takin athia July ni somthum khan Iranian president thar Mossad Pezekian chu laklu ni in khami program sim turakal Hamas hautupa Ismail Haniyeh chu Iran leilunga ngei melma kutwarin athia Iran hian achangle lowani chuan helicopter crash thona te suala thita president Ibrahim Raisi aya huaisen anom to lotina ani dona Iran ramro rel tu khabehul buk chupa zo ho te khwan anjwa chan anti laltluongam lotina ani bokang maini somnia Iranian president Ibrahim Raisi le Iranian foreign minister Hussein Amira Bodolohian thi nakha Israel thilti rinna aliana amaro chu Iranian military chuan achui chianna thildik lo melmakut awm lo ti an puanga van duai wang liaw liaw wa thinge Mossad terwa man na ti zona chu real ruwa atop theida chuang lo Ibrahim Raisi kha Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei thak tu tura rin kaiber mi huaisen ani ahan thi thut kha Iran tan chuan mo pu tur zon lo chi po ani lo Ibrahim Raisi thak tu Mossad Pezekian laklu ani tumkhan Iranian parliament a chuan Israel thiro se America thiro se tinan awa amaro chu an sangoi zon pui helpol fai tu pani ngot Israel kuta anthizui le a chu po Iran khopui terana ngei mai Israel chet na an hua tuna chuan Iranian hotu te Israel chunga phubalak tumin ril ru le ngai tuana an sengta ani July ni somthum pakhat khan Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iranian National Security Council hmaah Iranin alanga pawa Israel abei phalna order achwa chumin huloka Ismail Haniyeh kha tha ania voin thlengin Iran alate chuak lo Israeli Mossad te che nakhan Iran ho tu te second thought ngai tuana film zo mangthiam turin thu anu chiani in alanga achan chu Iranian Revolutionary Guards Corps te ven himna hnuaya teran khopui nge ya du thalin Israeli Mossad anche thaiti alanga Iranian security le military chakna in Hamas le Hezbollah huai tu te ahum zo lova teran khopuya nge tha anni Iran huai tu te po anhim tok lo ti anin ria ani chutiang bokin Lebanon khopui Beirut po Fuad Sukuru tha ani khan Israel lo omzia ahril tela Israel hi boldiham tia beingot chi anilo United States chuan Iranin Israel abengei aringa August dithum khan US Central Command General Michael Kurila chuan Middle East athleng toa Israel ram hum him ani thainan US thopui ramte in ring turin abuat saini in alang US General hian Jordan le Israel tiamin Gulf ramte atlo dona Israel beitura Iran thloplo turin le Gulf ram angatang ho turin min atum ni in ahiat Gulf countries te chu Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia le the United Arab Emirates te anni August ni thum jana US official te soidanin
August ninga hian Iran in Israel abei man an ringa Iran acheani chuan US partner te cheweng hal turin General Michael Kurila hian ma ala ni in a hriat bok August ni khan Pentagon chuan Middle East lama indo longlian le thlona te alo tirlu to boka hetianga USA in buat sewang hian Russia China Turkey atu ema ber thlomna amu lo chuan Iran hian lul achwa du arinom chia lawani August ninga voin khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan darkar som ni pali atanga somli pariat chungin Iran le Hezbollah ten Israel an bei thut theiti in G7 ramte ahil retoa Blinken chuan United States in boinati punlun lo adua Iran le Hezbollah te chu Israel bei to lo turin le Israel point changle to lo seti adua an foreign minister te in biak na manga bultan tura angen thu asoyani Group of 7 countries G7 ramte chu Canada, France, Italy, Japan, Germany, United States le United Kingdom te anni G7 ramte chuan thuchwa an siama turam point boina ti so sang zonga chet lalo turin vauna an siamani Iran hian rocket le missile te chi mangin April thla khan Israel akap zawa Hezbollah le Hamas te hi Iran aya Israel do tu Iranian proxy war player anni khovelin a revek Israel hian Iranin nuclear ralthuam anei mangeya hanching let hi achak ve viawani amaro chu Iran ramlei lunga tanga direct taka thapuya bei alani lova Hamas le Hezbollah te khawpui Iran ani ti rereng ma se bei theina hun tha ala om lova Iran hian ralthuam lianin hankap chia se Israel hi mongvom ba angin ache hlua ngal dona Iran nuclear hun pui te thlengin abom sak duang Iran hian direct attack angam donem muihmul khabe mul zwa to nuwa chuat nuang velani tuna Iran din mun hi nuclear program an puiklin hai toa Israel an chau thet theta amaro chu an khawpui berpo an lahum him he lova Iran politician le analyst Ali Akbar bemane swan Ismail Haniyeh thi nakha Iran maya beng angklukin mual phona le intelligence lama Iran nufual zia alang atia anin dawlowang ati ngot theilova amaro chu Iran hian teran khawpui chunga Mossad tombu athiat masazet lo chuan zuam sual aol hle dona an hwai tu te an chambel theitlatani an sipaile Iran mi puilam chuan indo an chak viau thei amaro chu an hwai tu ten an chak lo na hi sheranin in ro sareng chunga zoldo zok ni an chu arin omani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan August nili nimin khan Israeli security chiefs te meeting anei puitoa Defense Minister Yoav Golan IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi Mossad Chief David Berniale Sinbet Chief Ronen Barte antela min beitu te chu kan beile tang antitop mayani Iran tan atop red thleng angam tak tak lo chuan chaikolchi annilo US le ramdang ten Israel an puidonem soito angin US chuan warship le fighter jets te atirlu toa US Defense Secretary Lloyd Austin point Navy cruiser le destroyer te atul ang thonlu belturin phalna apeto boka heng ralthuam te hi ballistic missile te olsam taka kap thlathei ani Middle East lam chau ni lovin West le East Asia lampo US chuan fighter ada beltabok US hian direct takin Iran hi abei kherlovanga amaro chu Iran pui tura ramdang anin rolani chuan he indona hi ato maidon lo April tha Iran in Israel aka zautum khan US UK France Saudi Arabia le Jordanian Air Force ten Israel hi an pui ngal chata NATO ram US le Israel partner tamjok chuan indona tel an tum lowanga amaro chu April tha Israel lo pui to tu te hi chuan Israel an thla tham lo khopang US Secretary of State Anthony Blinken chuan G7 ramte ma asoi angin buaina bengdaya tumviawa heti chunga Iranin komo abolani chuan Israel could hi an phuar saklo to panga Iran hian atuar khopang Israeli intelligence Mossad United States Central Intelligence Agency CIA hian kumkhata sum $3.1 billion atanga 3.2 billion thleng an hmangthina na thoktu mi sin khat sangsari vel an omani Israeli Mossad hian thoktu mi sangsari vel lek nain kumkhata an budget hi $billion thumlai ani
CIA hian thok tu staff anga a chuti nilo se chuan Mossad annual budget hi atam jok hialang US CIA dota ramle ram in en thlak na pol lian ber chu Israeli Mossad ni in target an thel ngai lova mi an tha dan po low cost but effective sen so tlem te ma se hlotling ngai ngai ang chi kha an tum hetlat kumsang khat zakwa som serpariata Palestinian commander Wadi Haddad an tha dan po kha khovel makti atlinga toothpaste lek manga tha ani Wadi Haddad khan toothpaste sikhat chau amhang thina Mossad te khan engtin tinemo lo sia in Haddad tan big toothpaste an siama achunga turda telni in Wadi Haddad chuan January tha a Baghdata om lain amhang tangeya ma se engma an la hello choi khama apum anatawak maya a choi atui thei to lova nitlem te chungin keji som pakhat lain aritna atla nyama Iraqi government hospital admit ni in doctor ten hepatitis anaiti an muchwa ka hepatitis alak dan po chu vot tilutuk wanga omni in an soya antibiotic chak tak tak an choa doctor thiam berber ten en kolma se atha chuak thei to lova reilo ten huwa asam atla a akhosik po are hlei thailo tura hai ni andinga amaro chu doctor ten eng tur nge tute ti nge ti lam an revelo Mars ni som ni pakwa sangkhat jakwa som serpariat khan athita ani toothpaste kha Institute of Biological Research Nes Ziona Tel Aviv siam ni in antur siam te hi athok vut vut lo na in thisen jungjam alu chuak veka enkol dam thailo ani top mai Haddad thatu te kha agent set nes ti anni a Haddad office le a chen na ina te an lut fawa ribeng cheng siam lova tha kha antum tlatani Haddad tha ani dan hi lekhabu panhi aoma pakhat amha sajok chu Aaron J Kleinan kumsang ni paruka Asia striking back ti lekhabu ani kumsang ni sompariat khan Ronan Bergman chuan rise and kill ti lekhabu aron ziak velia toothpaste manga tha ani thu an ziak ve Mossad hian department sang anei veya amaro chu mi puisiata puanzar ani ngailo Mossad hnuaya hian special operation division Metsada awmboka in thana liante an bitum big niashiat ani Hezbollah hotu Ismail Haniyeh kha remote control bomb manga tha ani Iranian official ten CCTV video anen fiana Mossad agent te chu muang changin room sanga an luta bom an kam nuwa Iran an chwa sana teran chunga Ismail Haniyeh chevel en thaturin mi anda ani July ni som thum pakhat jingdar nia Haniyeh ria na ruma bom apuak ta a athi chiang khermai Mossad hi acheto chuan a hlo chamngai lo Iran fai tu te hi an la phil zui zel arin omani